Ket kita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anya matikas ti apa nagkup-kupin mon, Penny? Nakulang matan to uniform ko. Agwa, jak pa nga min plinansya dayta, Rodel. Yig mo taplan sa ak. Ay, naladawak to na. Puro ka last minute. Pasensya kan lakay. Pinakan ko pa nga min dagiti baboy. Pinagtumar ko iti agas ti anak ta. Tadapay lang amin uyak na. Ay na, pabaya ka ngamin nga ina. Baybayam ti anak mo. Iso ka naguyakan. Rodel. Hala ti sapatos ko tamapanakon. Sige, mabait laang. Troy, anak. Bantayam ni ading mo, ha? Ta isalapay ko biit dagiti linabaak. Wan? Wan, nanang. Sige, mabiitak laang, Wan. Umay ka dito'y ading. Mapanlaang agi sa lapay ni nanang. Agay ayam ka dito'y, Wan. Ala, di ka rumwar Umay ka. Ala, natumba ni ading. Kat na itugtog. Ala! Hoy, Penny. Apay nga dabukol ni baby. Natong bata ipilit na ti sumurot kanyak. Nagisalapayak namin iti binilag. Anya? Pampanawam ti anak ta nga ure awang kadwana? Ada ni Troy akadwana ngam syempre. Nalukmag ni baby. Iso adi na mapagkat. Anya? Troy! Umay ka man! Apay ka di, tatang. Anyat inaramid mo ka ni baby. Induron mo, anya? Ha? Ala, saan, tatang? Natumba kat na itugtog. Umay ka man. Umay ka man. Ha? Anay Ito ko. maminsan. Bantayam ana imbag ti ating. Wan! Anay ko. Wan, tatang. Rodel, di mo masamasan ni Troy. Masaksakitan. Isakit mo launay nga minday tanganak mo kada. Imbis nga ungtam, tapno amuna ter aramidin na. Rodel. Hala, panawan dak ito eh. Tama stress at ang makakit-kita iti panagrup-rup kayo. Nanang, agdaman kasarsaritan ni tatang ijay cellphone. Ala, baybayam ni tatang mo. Gayem na siguro day chay. Hani mati ibagbaga ni tatang. Ha? Baybayamon anak ko. Hani siguro at tinagan ti gayem na. Ay, at dagayam nagan ahani? Katuwa na anak ko. Adan to pa'y darling, kas kadalab anagan anak ko. Isabaybayam ni tatang mo, Wan. Wan, nanang. Masad-sadutak nga ro din ngagtrabaho, hani. Ti agsartang kanya agtrabaho, hani. Pangalak nga iti kwarta, awan trabaho. Abi, hani. Siyak di makaamugin ka. Di ka madanagan. Ha? Kababay matkan ka, Pagpainam ko ma. Kasla kalasab sa bali. Hani. Itod ko ti kasapulan yu. Basta sinaamon ti asawam. Saan na mabalinday tangay bagbagam, hani? Ngamin, ipanaw na ti anak ko. No sinaak ni Penny. Ay, Rodel. Sana bale? Taure maamuan na ti maipapan ka data. Awan maramidan na. No sana makaanos? Hindi pa manaw. Basta siyak laang narutilab mo, ha? Wen, kunak lang arudan. Si kalaang. Awanan ti sa balipay. Rodel, aldawan. Agring ka. Maladaw kan iti trabaho. Ano kamatan? Disturbo ka iti turog. Maladaw ka nga ro iti trabaho. Sana ko nagtrabaho. Nagikada ko niti trabaho. Anya? Panawan nak dito eh. Tuloy ko ti maturog. Alaunan sa ngaminan iti nakaturog ka. Nagbabad ka man ngaminan anakin inawag iti dahi siya babae. Kat,
Nagreklamo ka? No, di ka makaanos, di pumanaw ka. Ngam ibatin ti anak ta. Ni Troy lang ti kuyog mo. Ta saan kumot nga anak ti anak mo? Rodel. Sumungbat ka! Maaklon mo, asumapulak itinayon mo. Kabalam ti agbyag nga awanak. Abay, ada ipakan mo iti anak mo. Nga awanak, itibiyag mo. Ah! Nagsakit mo't nanti pa nagsasaom kanya. Hoy! Saan ta nagkalay sa Penny? Iso nga awan laban mo, kan awan kamat mo kanya. Ipagpagapok lang iti anak ta. Iso adundunaan ka! Nakitak man na hindi pa nagkuyog da Rodel kanti babae na. Nag-shopping da ijay mall. Uwan, tata. Nagadutin sangpet na kagawaan da iti anak mi. Apay ngan anusam ti makidindin na iti asawa. Ket lantaran ti panangisok-sukat nakin ka. Tata. Sa bagay, saan kumutki di arik na tiriknam? Isu amawatan ka. Isu na laeng ta. Maasyanak kada kayo nga giina. Awan ngamin mas apapanan mi. Nupanawan mi ni Rodel, tata. Ulila ako na damang. Kan awan kakabsat ko. Katimot amati inauna nga anak ko. Jakmatan mapangnamnamaan. Tadakat nga ron sa bali a pamilya na. Ay, balasang ko. Iso ajak mabalintag reklamo iti anyaman nga aramidan ni Rodel. Tanawan ti asawak. Agbisin kami nga agiina. Napanan ka din ni tatang, nanang. Tsaka mo anak ko. Kanayon mat nga awan dito'y balay. Wen, tada siguro na pataga na panan na, Troy. Mabayag ka di iti papanan na? Ay, tsaka mo anak ko. Amang ano inton bigat. Wano inton maminsan abigat pa iti awid na. Ay, mayat garod, nanang. Ha? Mabutbutangak gamin kan ni tatang. Unget nga unget. Makikitutak no bugbog kawan nak. Ha? Ala, aw-awatam latan ni tatang muwan. Nabannog siguro, iso nga umanungat. No at dabindot ko. Kanayon na nga ibaga nga imalaak ka no idipudpud no nga amak. Ala, di mo na ikan kami ni tatang mo, Troy. Ayan gamin jay pudpud no nga tatang ko. Napantayumat ko maiti ayan na nanang. Baka nasingsingpet ngam ni tatang. Anda iti adayo a lugar. Anda ngamin sa bali a pamilyana. Iso adita mabalinti mapan ichay, anak. Nanang? Basta agsingsingpet ka kanayon, Juan. Kan agagagat ka. Oh, isimpam na kiti ginatgatang ko a groceries, Penny. Juan, Rodel. Kumplito na kita na. Awanan ti problema. Uray ti gatas ti anak ta, adaditan. Nagapuam ka di. Ijay anda abi. Iso ti gimatang kada kita. Anya? Kan kayat na ti magpasyar dito balay, ta kayat na amakita ti anak ko. Oy, di mo sup-supladaan o may dito ni abi, ah. Pakitami ti nasayaan. Tane, adu ti may tultulong na kada tayo. Urajak ag trabaho, mabalin. Taad na ni abi amang ted kada giti kasapulan tayo. Nene, di ka man agsinasinay dita? Ulitak nga ibaga, ha? Saan ta nagkasar? Iso adi ka kun direklamo. Ano di ka makaanos na waya ka itiri daw? Mabalin mo ti pumanaw. Rodel. Oh, anya. Makaanos ka unusan. Sungbatan naktapno amok ter aramidag. Juan. Makaanusak. Nasayat. Ay, ewan gayam. Dalo sa man ti may sa asilid ta mga no umiyan ni abi dito eh. Anya? Saan kumamot na? Api anas ka na paturugam dito iti babaim. Ne. Kunak mo't adi ka agreklamo iti anyaman nga ramidak, Penny. Apay, no awanak, agbiag kayo aya. Di ka katagyaman.
Tanusan aga po kanyak. Nalabi. Agkatang-katang kapayla ko maita. Awan kumati umno apagyanam. Rodel, Iso adi ka man kung direklamo. No adda sumangput a babae dito'y balay. Tabalay ko daytoy. Awan bibiyang mo. Wen? Mawatam? Hello, sis. Kumusta? okay lang, sis. Anyat nagan mo itayan? Abi, sis. Kasta ka di. Nasaya at matata pimasyar ka dito'y balay. Aywan, takayat ko ang makita ti anak ni Rodel. Naglukmagnot gayam at talaga. Naglumpo nga ubing. Wan, Abi. Ay, gayam. Ingka gumatang iti sidaan tayo, sis. Asensya kan Tasikan ti baunek ang makipalengke. Okay lang, sis. Awan problema. Talaga nasinpat ti asawam Kunak tumat kan ka. Pas-pasurot kanyak dayta. Di na mabalintag iskandalo. Tasaan kumat ngayong kasar. Basta tay karim ha. Siyak ti pakasaram. Wen. Talaga sikati kayat ko nga idatag iti altar. Tas sikanti maudi a babae iti biyag ko. Kat apay di mo pa'y lapapanawan ni Penny ditoy. Total, balay mo matay toy. Diyak nga rudmat kayat nga ipanaw na ti anak mi, Abi. Sana bale. Okay lang matkan kuha na ti kaadam iti biyag ko. Oh, kas makita met. Agduma ti silid mi. Honey. O niya, maturog ka dito'y balay? Sure, honey. Nanang, agsangsangit ka? Saan mat, anak ko? Magsangsangit ka, mat. Saan? Ala, ituloy mo ti maturog. Wen? Apay nga rod nga dalwam. Ang kaagsangit, nanang. Nakasangit nga agsangit ka. Saan mat? Agsangsangit ak ayak at saan mat? Nagsuya abak lang amin. Iso nga dalwak, anak. Nanang? Ala, maturog ka nwen. Ituloy mo ti maturog. Sis, ibagamlaang ada kasapulam agatangan dito'y balayo. Tamang tudak iti paggatang yo. Ha? Di ka agbabain. Amukmat nga awan kwartam ket. Iso adi ka agbabain nga agkidaw iti kwarta kanyak, okay? Tani, uray ni Rodel, awan trabaho nan. Sige, tainak paglaba, Abi. Okay, sis. Ay, kaanon to nga ta pumanaw dito'y dayta a babae. Tapno mabukuda ko ni Rodel. Ay, di matla mauman. Nakaluto kan, Penny? Dandanin. Nagbayag ka? Mabisin kami kani Abi. Wen, makauray kayo. Apay, agdabog kamatan. Ada pagkarkarit mo, ha? Maumumakon. Diyak kabala ng tigas ti nga raramidam kanyak. Iparupam launay ti panangisuksukat mon kanyak, Rodel. Diyak makaanusan. Di ka makaanos? Anya pa lang aruter aramidam. Pumanaw ka na. Wan! Pumanaw kami iti dayti nga impyerno! No pumanaw ka, pangalaam nga rod, iti ipakan mo iti anak mo, aber. Awan mo trabaho. Uray matay kami iti bisin. Ano sa kuntag bisin? Ngamtiag na nayo na masaksakit anak. Diyak kabala na, Rodel. Sige. Adakan ka na pumanaw kan. Basta di mo alaan ti anak ta.
Anya, Ni Troy lang ti ikuyog mo. sana mabalin. Siyak da karbungan na ni baby taubing pa'y tanak ta. Sana mabalin. Ilaban ko ti karbangak. Uray awan maku kwartak. Uray tagtagibas si tanak. Tawan kat ngarot kwartak. Kabalak nga ilaban na giti anak ko. Basta alak ni baby. Anya. Ang damat ti babaim. Ibagam kan ko na. Taibayan na kay ti anak. Tapnad damat aywanan nyo. Mabisina ko, nanang. Nabanugak amagmag na. Mabitlangan ako Gumatang ta itituron kan palamig. Adapay matbasit akwartak dito Papanan tayo ngayon, nanang. Kasaritak ti kasinsin ko. Tanumayat, makipagnaad tayo pala iti balayda. Sumapulak iti pagtrabahwak anak ko. Tapno day gatang ta iti gatas ni ading mo. Sige kasinsin, agnaad kayon dito'y balay. Total, awan kadwami dito'y. Ay na, agyaman ak unay insan. Sika lang aminan ti amok nga asitgan. Idi pa'y la kumangamin ang imay kayo, insan. Ay, mabainak mat ngamin insan. O sige, insan, no kayat mo ti agtrabaho, ipabantay mo pa'y la iti babaunan dagiti anak mo. Ay na, agyaman ak unay insan. Ay, masapul ngamin nga agtrabaho ak. Tapno day gatang ko iti kanan mi nga agiina. Agyamanak, nakasapul ak kadagos iti panggadak. Uray para inawlaang iti restaurant. Mayatan, tinapatag, at dapagsweldo ak. No dumakal lagi ti anak ko. Ikarigatak to siguro ti makapan iti abroad. Barang mapagasatan na kitchay. Kat maipayak iti napinta sa masakbayan dagiti anak ko. Babasit da pa'y ngamin. Katsak mabalin apanaawan ita. Adeta, nakainawa kon. Inakalaan ng timap, tagdalusakon. Tapno makaawid akmatan. Kanayon nga agsangsangit ni ading, nanang. Birbirukan na ka. Anya? Santula agsardeng nga agsangit no maturog. Kastaya anak ko. Wan, nanang, agungot pa yan ti babaunan da ditoy. Tadi na maanawa. Nauyong ti babaunan da antiwini, nanang. Anya? Baon pa'y abaon kanyak. Ung tanak no agid daak. Ay, kastaya. Sige, jak pa'y lang arod sumrak intun bigat. Nyangay ti ginatang mo, nanang. Sibuyas kan bawang, anak. Inggatang ko tay sweldo kidi kalman. Ni, nagadumat ti sibuyas da ditoy. Gimatang kayo pa'y laang. Ilakok dagitoy, anak. At aduak, sakon to isursur nga ilako. Ha? Sumurot kami matakan ni ading? Wen, isursur tayo to ilako kasibuyas kan bawang. Insan, imadong dagiti sursur mo alakom Wen nga rod insan. Saan laang nga nabawang kan sibuyas dagiti isursur ko? Apay no dito yon sangot ti balay ti paglakwam. Ha? Total, adumot dagiti aglabas a tao ditoy. Insan, Mabalin aya, insan? katuan apay kit din asaan. Mabalin, insan. Mabitlaan ka kapsata, pila-pila lang nga po, tane. Sisyak lang amin aglaklako. Ay na, talaga ngayon madun ti customer ko. Nagmayat taglako no kastoy. Ato yung tikat-gata nga, ma'am. Ato yung matkan ka, ma'am. Sige, pakiura yung labi iti sukleyon, kakapsat.
insan. Ape ang masapul a pumanaw kayo ngay. Wan insan, adda ngamin inabangan mi a pwesto ijay sentro. Kat adda kwarto a pagturugan mi ijay. Ah, kasta ka di. Sige nga Rod, sikati makamo insan. Teni, bukayat mo. Ininutam to abayadan to'y pwesto nga ababanga. Tayla kumin. Talaga, tata? Ay, kaya't ko ano ila ko yun? Ang awan pang cash ko. Iso nga rod ako nakahulugan. Alaan na kami ngaminan na giti anak ni Jabrod. Ila kumin na ito'y. Agnad kami ngaminan ni Jabrod. Kasta ka di? O sige, kaya't ko, tata. Basta inutak abayadan. Awan babay mo kiti ah? Sika lang araw doon di papakpakan? Sika pa di agbabae? Agulimak ka man. Awan sirbim a babae. Ay sos, dagit ang agasawa. Agap apa naman ay. Ay na, di dalagbay ni tikas tangar aramiden da. Ha? Ay sos, rimwaren ni Abay. Delikado. Agmerienda kayo pa'y, kabayatan ti pa naglakoy Ma'am! Hanya, ma'am. Didak man nawawagan iti ma'am kunak. O sige, mangan kayo pa'y. Tapno di kayo mabisinan. Ado ti merienda dita, ha? O, mabati kayo pa'y, ha? Mapanak iti daduma pagtagilakwan. Ay, napasyar kong nagiti pagtagilakwa kiti natan. Itimot ayan ti Becker iti papanak. Inakmat kumustaan dagiti trabahador ichay. Ay, Diyos ko. Agyaman ako unay kan ka. Amo ka naggapu amin kan ka dagiti abindisyon. Agyaman na kiti kanayo na panang tartarabay mo kada kami nga agiin na apo. Amo ka din na kami baybayan. Kat dawatag tagtultuloy apa ng bindisyon. Kan panangigiyam kada kami. Penny. Rodel, si Kamat Gayam. Kumusta? Kastoy. Kanayon nga agaburido ak. Kanayon ti panagapami ka ni Abi. Nakabil ko manan. Kat indarom na ko na. Pangasim man. Pautangan na ko may ti pang ariglok ko ni Abi. Amok nga dun ti kwartamita. Maasik ako makanyak, Penny. Kan pakawanan na ko ma. Urnusan da ko man ti amin iti nagbaatan ta. Agdadan na tayo manan. Ladingita, Rodel. Ngam, naragsak kami nga agiin na. Nauli magtibiyag min. Iso adi na kami kuman nariribukan. Ha? Mabalin ka pautangan iti kwarta. Ngam no ti ko na mga agsinubyanta. Ladingitak. Ngam tsak kayatan. Biyag di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agan mo saklaon. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano nga, no makatumpong kamot iti strikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takaduak mo't ni Trina a best friend ko. Ay ka, no kasta ti plano yaw iti gayam mo.
Saan kayo alapdan, anak ko? Sapay la ko mga road, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti piyag. Agyam anak unay iti suportayo, nanang. Imelda, friend, naimbag man ta pinalupusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan, ngam inlawlawag ko ti amin kenkwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, ngarud Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat sanpay. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko ken ni nanang. Anya tinadamag mo, Vicky Adingo. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayim na ti kadwana. Anya kumamit ang muna tayo jakab sa tangay. Mas gawak nga ron. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa ilang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat ag-abroad. Sa bagay awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga dadya nga kabsata. Awan santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Ag-abroad ka ka no, Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas dyan. Nakalibibay ang mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalat ta. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan kay Jay kunak lang, sigay. Uray siya ka. Awan mat amok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jelly Masto, BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla may nadanangig ko adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Pawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya? Uy, damo para kada kayo kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayo. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang, no chocolate tumatlang data, kabalan me kani manong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan-ano ti pawit na. Apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabalan me mati gumatang iti chocolate no kayat me. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga mariknakon ti bannog ko Imelda. Ay, uray siya, Trina. Ay, naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amot ta, friend. Ken uray na bambannog ta at least adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilya ta. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di agnegosyo tanto ijay. Wana. No anya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni nanang.
Sa ludsudok no naawat ng tayin pawit ko. O sige, tawagak mo't ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo't dito abroad? Nasayat mo't nanang. Lakay mo ngay, kumusta kayo mo't dito Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, nanang? Ay wine! Na-i-deliver, i-kalman. Ay, kagyaman kami unay, itiimpaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Nakayin to na ti makamu amangtid kadakwada, nanang. Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang? Naskan nga ginana akon, tadapay trabaho miintong bigat. Katagan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating go. Asino pa'y kumangay? Jakab sa tanga pabida mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo hangko nga pagan ano nga damagan? Agda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tanoy ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at tawin na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Wen nga Rutrina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wena, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mo't sigurong day siya pagpuunan ta. Wen friend. Kat agabang tapay laing iti shop. Wen, friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan tano kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyak met friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ng tarapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Why, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulad. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabroad na. Kauwambay, nalpasan na. No kasta, awanin plano na agsubli ijabroad? Kag negosyo na ka nang itigayom na. Adagang plano da agnegosyo Why, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na iti. Ne, simangpat ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasayat mo ta. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasayat na tamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay, mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Ada kwartaming aramatan mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya man iti pagtrabaho, Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amo mat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho, maading ko. Saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka nung matagkalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak awan, pay. Ata data agpalpalas to nga minti ipang pangrunam.
Anya di ko namadin ko? Ay, awan, manang. Nang mapanak pa iti ang tigayom ko Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wenanang, dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang, kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang, ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wenanang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay-may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di kapilitan nga agsapol ta itidaduma amang supply kadata. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, Wen, nakasaritam ka din, di akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan, andan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta, tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami, ninton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga ro, nanang. Mayat nga tada Vicky kan manong makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga ron ida, nanang. Way, basi mo laang ti swildo da iti trabaho da. Abagan no da dakil pa yati maswildo dan tuken ka. Manong makoy, Vicky, kahit yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat ti trabaho, manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yun. Kan may sadya kayat tagtrabaho iti restaurant. Ni manong makoy baka kayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin iti trabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumat idta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob Sata. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga ruda. Jakmat kayat ano siya? Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat agtrabaho ije coffee shop Ngamte agtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Para pa-upday Jacob Sata. Wen angam, aging gatagtak at single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naunampay, manong. Ay, friend. San mo't akayat agiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, among friend. Talaga nga antamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan? Ay, san mo't siguro, friend? Pasensya kan, friend, angam. Sipod pa'y idikat madlaw kung adalimad nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga ti apalan da kanya, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga rod, saan na masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta.
Iso na lang tadakurang kan ka, friend. Ha? Anya nga, friend? Makiasawa ka mata na. Anya? Addan asawa na gitidwa kakabsat mo. Kasi ka, aging gaita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa yan naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant VK. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag amin da dyan nga kabsat me. Saan lang nga data? Ada pa imot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nangrunakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanya, saan a kinaparamag tikas jengar aramiden da? Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kani. Ay wala, kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awagak tulad tangaro din tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo, binaangon nyo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi mo't day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na kin ka. Ha? Anyat kaya Diyos awan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na kin ka. Anya? Diyak ko ba kaya ti makibiyang? Gam na sakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin anasayat nga ibagak ba ipapanggeng ka? Ay, idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo inta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day? Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas na ti ugali diya kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na akalugaran tayaw. Anyo nga men nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasensula ang tibiyag na kat kunamat lang asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat? Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo may papankan niya. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak? Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo.
Jakon maanusan ti kasta at trato yu kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin yu. Kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada ija ospital dya anak ko. Awan mo't ngaming kwarta ko, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang mata, ang mga nood na kwarta na. Ilakaman nakno ko ading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga ng asid gak nga mabainakmat. Ay, oray siya. Mabainakmatin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainakmatan. Nakarkaro pa kanyak manong. Malakit din. Oray ta babae ka. Siya ngay lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay namin aya anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asika. Uwan manang. Pasensya ka na. Ala, asino kumapay di sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Idi dayta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, agyaman kami manang. agyaman kami ating ko. Sapay la ko mga ron, ta saan da kun agurguraan. Agpipin natin tayo kuman. Taagkakapsat tayo mo. Oo na ding. Aklonak nga iti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idin tutada kami kat saan. Nagruna kanyak. Ta siyak ti inaw na. Aging ga ita. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni manong makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto tinakuna ni Imelda. Lagi ti agkakabsat kat rumbang laang nga agtitinulong. Saan kat nga agiinlapal? Sapay la kumaata, mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang, agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapanmot iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo, anggam siya, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale, tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wanmot kit di ananang. Kadaytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta solaryo, Jimmy. Siya kang tay. Basit lang balay ti patagder ko. Basit mo't lat urnong ko anong trabaho dyan syudad. Ay, imbag managam. Ay,
Awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Wadan te, tapno daman mat pagyanak. Jekabsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Ket mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa ket umadadon na kita anak da. Ay, kumayat ah. Ay, nahimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimay. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y laang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha? Masadot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol kat saan man nga biro iti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat dyan nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskis no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidan ta. Tano addada akanayon iti puder ta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang mabalay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, hindi kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakamero da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, ti agbalin a pamilya na. Ay, kanun to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagan talatan, bareng makapanunot to. Lisa, apay no agawid kayo pa'y laang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyot dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay, iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati umayag pa syar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Adu kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayo na atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading-denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko na. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat adinggin na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan. Tada kami mo timang pakpakan kada kayaw. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale. Tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain niyo mo basay, Lisa.
Awan trabaho yaw nga gasawa. Isuwa di kay anak nga na. Tawan mo't ipakanyaw. Kano nga ya mablesingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo't tayo. Inton nga may alawas ante. Ang diskitarak man pa iti pang nayon ko iti kwarta kagastusay. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw at dadakal lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan nakababain? Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap-sabali mo. Kas la anak mo hindi pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayo, kas lada kami, tidadakliyaw. Ante. Isuwadi ka kadi agbabain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Ninayo na tinaglutaw, tainlakam ka. Ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, panggal daw to na ati linutam. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nang kan. Agtalo na klagay. Talunag ki talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamot ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang magjay talon nyo no saan mamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay wain, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay no di na mapagturugan bakit? Kasi nga raw. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan ta. Hadan to kadwana. Awan sapay mo nubiam jimay. Ewan pa yan, te. May mayat mutlaan, no. Agtalinaid ka, aparaw. Ta narigat ti piyag itan. May mayat ti single ka na yaw, ta awan pampanunutang. Bagim laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo, apapapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Yeah? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Nataw anak ko. Kasano? No awan kami iti amam. Kasano? Makasuro kayaw nga agdiskitar iti kananyaw. Nang runakit na'y, umadadaw, dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma, saan nga agsaksakit tinakam mo, wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak, iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimay, kanakan, umayak man. Ay, ante. Nakayugod gayam? Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dak mananantay. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay na, atay takamanin. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin ka kaanakan. Ay, wagayam Jimmy. Aday bagak. Kit sapay kumata o manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na tante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total awam mo lakad kaduam dito'y balay mo.
Ha? Ay, saan nanti? Ado tayong agkakabalay, no? Mainayo na pala ang akabalay yun. Saan ka anakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaed. Ha? Awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa, auntie. Ay kaanakan agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. So may mayat no mailasin da iti pagnaudan. O may kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige auntie. Ay na, agyaman na. Uray, agabang da. Kwa, kanakan. Manungay ti abang da. Sana auntie. Na makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso saan nga agabang? Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaed da insan mo iji balay mo. Awan mo't sabsabali, auntie. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpit da auntie Eva kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naedamon ngay. Iji balay da auntie Eva, auntie. Anya, no kasta. Agsinukat kayo ni ti pagnaedan. Huwan, auntie. Kat kasanon ngay no mga asawa kan. Pag naedan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko auntie. Ay, kita makaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sabali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da di yung amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayong agkakabagyan. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Auntie Lenny? Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maalan na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka na yung tagdisdiskitar. Masakit nga ron ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga ron, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantayak. Ay, sensyanak pa'y langit Ay, isumilat ta ti aramid dyan nakta, iba. Sa dumilat ta. Maturog lat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema doon ta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan. Adan libray pagnaidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Tasaan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpet ti ka anakak. Kan iso nga raw nga inayabak ni Jimmy nga agnaed dito'y balay. Tapno di napapanawin da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kasta timbaga na kanyak. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanang. Ha? Siyak may tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw.